ki koi hin achunga chu vele ta song jong thei chuna anja chu khavet sa tan song jong min a khot lai lunga umin chi ipi ti ham tele strong inner responsibility poi mo pen chu phem tele annoya he hi chi khutjem bun ho these are ideal employees subordinates doers to khompi subordinate jeme have their expertise subordinate pa chu ko ham no het ne heta ve ring finger here is the sun and the Ayurvedic element earth prithvi hichihin it is the creativity energy so til bolte na creativity na in some ashrams in India ashram ho Hindu pathin ho no ho pilgrimage achi no ashrams ho ahin where the tantric path of self acknowledge is taught copper rings are placed in the ring finger by control panel akiti ati hichihin ipi han polut hem tele completely unplanned and unexpected changes na situation events till kibol ho chu unplanned and unexpected changes ahin so ji ti he hi cho epija kan se ham te hele Hindu ho ta san nu zo ya hi chi ring ball ho hi te sei dam thil ball mo kedang kitele ho mi healing a lo le chi thil ball the no ho a hi it's a ring but ho hi ho dinga he te sei da intermediate ti da beginner ti da na hina lai hi ai la khut jong but lawa ball theina ati sei da not bound heta cho ball theina chu thing ati sei da independent heta cho ya he ivat tinga hele abul abal in shoot khom wa in vetting over hele ahung ki mat na umen healing ki bol na zo sia hi chi azau hi chi ki mang hi he ngi adam pi jong ka ume na ti me thewe ahin la Christian na hi a hitabang Bible in jong ahil kha lo adam mo ma le doctor am bol thelo ti wa he jong la bathin in dam sa ding idei wa hele Bible in ahil me ipati hilam te hele adam lo uma hele upaho na ta san ta lo yo la pastor ho na ta san lo ta jong le pathin ging mi pathin he mi umi dam the na ke ti hi ta san na pathian ta san na ko ne hin he chalanga jong hi tabang hi healing dam theina ki bol ho hi ta san na kon jong hi thei hi he ya chu ta san na hi hoi chi chu na ki hlanding ham hoi tan ngai to ven he chi a ko jema kon ham alule he chi divination practice ho eastern religion ho a ko na dam theina he chu a ko na chu hagau bu in avo metan na ki no da sa ding ho chu Christian na hi le hoi tan phaten ki ngai to ki ning ka ti he akit hanan na chinu ma wa le chun nang choice hi koi ma na kham tang thei pon te pathen ni jong na tu tang pon te ai la tu nya tha ba igel di wa ka dei chu pi ham te hele pathenin ama pi ho ama ta san ho ki van ding dan jong asai na amin metino me Christian te ho chu polin instruction te ki van ding dan hi la chu modest na ni chi chaw jang khi jang zat ko par ipi pya ki zep na ho hi ahil lo hi Bible ki jem hi venati akat na ani na pathen hung kila na mun theng ho a hi pathen in ipi na sayam Abraham holoi Jacob holoi tu sim hoi bat na hele pathen in mai cham sem denga mai cham gi bol no ho a hi ahung teng wala pathen in ipiti hela na jite ho nan pui teng wa hele a hiba ho na a khut jem ho chaw jang ho ki zep na hi chi thil ho chu koi do vin ti aji cho pathin cho thing hin pathin an nei ting wa pathin ko me hung lut ting wa hele hi chi ho puma chu lut the he poi ki lut thei po ve chu tia hele hi chalaya pathina kon hi pathin thil bol hi kita khut jem ki but na hi chi ho hi pathina dinga sapawai abomination thet ta hi tu laya Christianity sunga jong pastor tamta wanui leise na he na hele practice that chum a source to satanic ga kon jong satan hova thil bol thei kidang thuma Christian sunga hung lu nan thil bol kidang ta bolum cho ibija abola ha business cho mo denga hauna lalna he cho min than na he cho
hi chi ahung kun na sor za chom ho hi pathin hing pathin di ta ho lo ho practice ritual ai lo wala ta san no ho dam theina hen lang i pilam hi jong le dam theina ki bol theina mi su dam theina hi chi practice ho hi hung ki pulu na Christian sunga Christianity sunga mi dam sa theina thil zat ki bol ho hi pathin ni pi sayam Deuteronomy bung som le ni chang som thum la ka chu se mai le take heed hoi tan chi ke het no vin ngai the mo vin thou be not snared by the phone hiti practice ho hin nong ho khep lai nong hin na ti chu Hindu ho practice ho a pathin hil hello Bible hil hello Hindu ho hen lang Chinese lam ho hen lang Western a kon he le hiti practice ho a hin nong ho ching thein ke hem na hi vin am ho nung zu hi vin aji chu chang pha zo ting le amo hi su manga am deu hi ati chu zu hi vin aji chu ama ho pathin ati chu leisina ama ho pathin chu thou inquire not ati chu pathin na ho kha ama ho pathin na ho kha lo na ama ho pathin na bu khop kha lo na divin hi chi pathin hon ipiti hi chi leisina pathin ho hin ipiti pathin na how do they serve am ho bang hin bo hi un ti chu dam theinai deva jong le am ho bol bang am ho kom hi zon hi vin tin he chu hi ta banga dam theina ki bol ho hi bol hi vin na ti chu hi ji chung hi ta bang ho hi practice ho hi bolin pakai pathin hingjing pathin kom abol hi vin aji ju for every abomination to the Lord ti chu hi chi thet tak thil ho hi bol hi vin hi ta banga mysticism divination dam theina ki bol theina thil bol theina power na bol theina miracle ki dang ho hin zui hi vin hi chi pathin na thet ta he ti chu abomination to the Lord leisen pathin ho hin cho ya bol ve no ho ni cho bol hi be win it's abomination thet ta theng lo hi ati pathin Christian ne hi ta san chan ne hi le cho hi zoi te hi vin bol mo ki dang ki bol na hypnotism te le ta khut na pa tang ki bol la na church sung hi jong le pastor hi han lang reverend hen lang koi hi jong le ta mi chat drink hin bol ho hi cho hi ta san hi vin zui hi vin